Juba eile õhtul tehti riigipeade kohtumisel algust piduliku õhtusöögiga. Today's dinner is a place where years of experience and modernity merge in a best possible way. And I hope, in fact, I'm convinced that both events happening today and tomorrow here in Tallinn will carry a progressive attitude and united worldview into the future. Arraiolose grupi nime all tuntakse 2003. aastal alguse saanud mitteformaalsete kohtumiste seeriat, millest võtavad osa riigipead, kes ei osale Euroopa Liidu ülemkogu töös. Tänavusel kohtumisel olid kohal Eesti, Horvaatia, Kreeka, Ungari, Itaalia, Iirimaa, Läti, Malta, Poola, Portugali, Sloveenia ja Slovakkia president. Eestit ei ole varasemalt korraga nii palju teiste riikide presidente külastanud. The importance of the Aiolos meeting, it's huge. The presidents do gather once a year, and this is, the open platform for a dialogue. And I'm pretty sure that with all my wise colleagues, we will try to elaborate and try to find solutions for better Europe. This is what I want to talk about. Riigipead toonitasid, et tehisintellekti võidukäiku on maailmas tunda ning seda tähtsam on selle teemaga tegeleda. We are looking on the technological breakthrough not only as a tool in military security, but also according to the social changes, social life and everyday's life, daily life. So it's very important, and this is the main subject of our Aiolos group. Is to find the right level of regulation, because I believe that overregulation kills innovation. The second is early implementation, because the world is changing very fast, and Europe, with its competitiveness, we need to do much more fast implementation than we do it till now. Tehisaru on ju ümberringi igal pool. Ja eelkõige on ka tähtis see, mitte see, mida me siin taskus teeme oma chatbotidega, vaid et see tehisaru jõuaks ka tööstusesse ja et see meie tööstus areneks. Seda arutasime täpselt samamoodi. Nii et eks kõik on täpselt samas seisus praktiliselt, ja nad otsivad seda teed, õpivad seda kasutama, mõistlikult kasutama. Arraiolose grupp toob kokku riigipead, et nad saaksid enda riigis toimuvaid teemasid arutada. It's nice to be in Tallinn again. The only woman among 11 presidents, so the lady's voice is going to be heard. What I'm going to stress is the full support to Ukraine, that's for sure. Slovenia is doing that and will continue to do so. We are going to discuss Palestine as well. I do have hopes for peace. Järgmisel aastal kohtub Arraiolose grupp Poolas.